bounds. I 10 ljudi Skeletronics sa vama, evo je znači druga epizoda GTA 5, pa vidite već snežno vrijeme, pada snijeg, dolazite da mraz i tako to, ali naravno krećemo u zezanje. Znači, također u Valjevu isto pada snijeg, pa evo ovdje u Los Angelesu pada isto snijeg. Kakva sreća! Da li vi to možete da zamislite? Kakva je to slučajnost u životu? Ne možete da zamislite. I ovdje vidimo neki ljude ovdje aplaudiraju, kao u prvoj epizodi. Mi smo Michael, dođe na imam. Opet selfie, evo selfie u selfiju. Da li ćemo uspjeti ovaj put? Da li, ako ovo uspijemo? Pum pum pum. Selfie! Jo! Kako dobra slika, pa vi to ne možete da verujete. I danas što sam htio da radimo je delete. Ajde bre beži. Danas što sam htio da radimo je da znači nađemo tamo Ajkulu. Znači ubijemo Ajkulu i da vam kažem moj Lamborghini. Tako da evo je ovdje garaža. Golaza, evo je. Waypoint spreman i idemo. Opa, o! I sada idemo na ludački način. Preskačemo, opa! Da li ćemo živjeti? Ja, preživali smo. To se ne događa ljudi, to se ne događa stvarno. Znači gdje sad trebamo, aha, vamo. Okej. Idemo sad desno. Idemo. Ja, koja brzina ovim ovdje budalasim autom idemo. 300 na sat, 200 na sat. Koji je ovo auto ispred? Sve neka glupa kola, te su ona dobra kola, da vidite vi koliko ovdje ima dobrih kola, ali trenutno nema nijednog. Pa tako da evo uradimo specijal. Kako su dubio, pogledajte tu realnost. Idemo sad, preskačemo preko litice. Mislim da je ovo dozvoljeno u pravom životu, tako da slobodno preskačite, tako i ginite, sve je to dozvoljeno. Niko se ne brine za vas. Ajmo sad, idemo najjači drift na svijetu, pazite ovo sad. Dobro, uspio sam. Idemo sad levo. Kakav kar, opa. Ćao ženo, ćao. Prolazim, jeste ludi vi. Ajo. Ode mi točak. Gledajte ovo. Otišao mi točak. Nije mi otišao točak, otišla mi guma. Ostao mi samo ovaj đavo. Opa, moto. Evo ga moto. Gledajte sad, pazite ovo. Idemo sad, ajmo. Kacika spreman, ajde. To rođo, gašimo pesmu, muziku i kicu. Idemo sad gaz do daske. Ne! Za malo. Pazite ovo. Ne znam da li vi možete da vidite šta pokazuje. Ne znam. Evo vam svima tu, evo i vozaču autobusa, svima znači. Zato što vi gledate mene kako ja vozim, eto. Stojamo Steve, čao Steve, brate, nisi dosta si igrao Minecraft, ali šta mi sad zoveš koji kur. Idemo, pazite ovo, Steve in the game, yeah.
Idemo da vidimo, znači, na ovaj Lamborghini sam bacio negdje oko 2 miliona evra, sine. Znači, koštao je 240.000, valjda, ovih, da, evra. Da sam ga ja buđio i pogledajte. Znači, najbolji auto na svijetu, pogledajte vi to. Pogledajte, ovo ovdje mi je Bugatti, ovo je Lamborghini i ovo je, valjda, znate, Porsche, valjda, vidi se odmah. Tako da, idemo u Lamborghini. Yeah! Idemo sad da vidimo kako je biti u Lamborghini. Ok, naravno gasimo pesmu i idemo. Pogledajte vi tu munju, pogledajte vi tu moć. Tako da, ljudi, nastavljamo ono gdje smo bili. Ja sam bio malo u WC, ali dobro. Idemo, pogledajte, evo vidi kako ljudi gledaju u ovaj Lamborghini. Pogledajte, ajmo. Slika, brate. Crko. Ajmo svadba. Nema veze, ovo je šteta, ali dobro, nema tu. Sad neću ja sačuvati ovo, nisam lud. Ode mi 2 miliona evra. Beži. Tako da idemo, gazimo ljude, ono vaša je sad. Ono, znači vaša. Gazim se ljudi. Steve me zove, brate, Steve, idi kopaj drva. Idi kopaj nešto tamo, onaj glup svijet, onaj. Stalno tamo sve postoji, marš. Ja, idemo kroz Los Angeles, to je taj dan. Idemo, jesmo živi? Jesmo. Sad ste gotovi svi. Ja imam najjače oružje na sve. Pazite sad. Bom, bom, bom. Čiko, da te, mi daš hint koju? A? Jel hoćeš? Šta sam uradio? Ne, nisam ništa uradio. Ovo je igračka pištolj, nemojte da me bijete. Ja, kako dobar auto, Porsche, isti ko moj, samo što je crna, a moj je crveni, tako da, udarit ćemo ženu, vratima ćemo da je zakačemo, nije živa, umrla, ali je živa, dobro, idemo sad, bežimo od policije, da li ćemo preživjeti. I... najjači skok na svijetu, pazite se, opa, idemo sad. Opa! Ajmo sad, pošto ja ovdje imam šifre za vrijeme, op. Ček, nisam jednom ukucao. Op. Šta je ovo, kako se ono beš kuca? A da. Opet me ovaj majmun zove. Majmune jedan, idi cepaj majka. Evo ga, ukucavam, znači šifre za vrijeme. Evo ga, sneg. Znači pada sneg, veje sneg, ludilo je. Idemo sad, znači ono sneg, brate, mrak je, ali lepo se vidi. Tako da, u mraku sam očoravio, ne vidim ništa ono tamo. Ljudi se hvataju, ne znamo šta se radi, događa. Tako da idemo ovako mi lepo po snegu, nek veje sneg lepo. Muzika cepa, gasimo muziku. I idemo... Dobar auto. Ovo je ovdje. Ajde, izlazi kola. Ajde, molim. Pazite kill. Kraj, gotovo. Znači, najbolji način da opljačkate kola, to je to. I idete sad normalno, znači sve pičite. Ali jedina pointa. Opa, policija. Idemo sad, znači, na plažu. Idemo sad, ajmo. Ne, ne vidoh, udario druga kola, ko je ovo uradio, sad kao njemu čast.
Znači ovo se retko događa ljudima. Idemo sad mi lepo na plažicu. Imali kupača, nema. A kod bi se kupao po snijegu, jesam ja lud. A idemo sad, opa, ajmo u ženu. Nije žena, ali muškarac isto to sve poreklo je. I idemo sad. To je čovjek, za me. A, hladna voda, šta je ovo, šta se dešava, opa, živi smo. Bežimo od policije, bežimo pod vodom. Da li ćemo mu uspjeti da izravnemo? Ja, Luna Park! Ajoj, kakva je čudna voda po snijegu, nikad nisam vidio. Pogledajte kakva je voda, valjda, mislim, snimući neku epizodu ovako kakva je obična voda, ako niste nikad vidjeli, ekstra je voda, ali sad je kao da je zaleđena, znači sva je, eno ga brod. Šta sada radim? Idemo, znači pljačkam brod, to za čas, to sve, samo da izađem ja odavde. Dobro, nema više zvezdice, tako da, ovaj ovdje čovjek šeta malo po plaži, ja imam nož i nameravam da ga ne ubijem. Dobar dan. Čovječe moj, šta to čitaš? Baba moja. To je baba moja. Dobro, to je, ispod telefon. Jel ti ispod telefon? Imam osjećaj da se uplašim malo, čika. Pogledajte kako. Op, šta je susro, a? Ja susro, čika je! Idemo sada, koljemo prase, ajmo! Kolj prase? Deć prase, alo, prasić! Ajmo, kolj prase. Ajde, brate Božić, prase, oči ti? Šta je ovo, jagnjetina? Jagnjetina, ajmo, idemo. Pa šta ti gledaš? Ajde da jedeš sa mnom, braje. Ne mogu sam sve da pojedem. Šta ti slikaš, a? Odem u šešir. Evo ti sad po dupetu, evo ti još jednom. Idemo, šta je ovo? Ovo ovca, bela ovca. Pazite sad. A sve u dupe nabija. Sve nožićem u dupe nabija čovjek. Takav je Michaelov život, Mike, znači lud je Mike, načisto. Policija je tamo u daljini, uzimamo pušku, pucamo ljude. Ne valja to ništa, ne radim ja to lako, ali evo za gameplay. Sad ću da umrem, takav je život, nema više života. Sve, pobijem ovako ljude i ja padnem mrtav i na pesak. I to bi bilo to, ljudi, od ove epizode. Ako hoćete još epizoda, vi pišite u komentare. I da vidimo šta će sada se desiti. Da uradimo nešto za kraj. Znači nešto najbolje. Znači nešto što se ne očekuje. Nešto što je neočekivano uraditi. Čuo! I to je to, ljudi. Više nisam Hulk. Sad sam miš. Pozdrav. Tako da, stvarno, ako hoćete još epizoda, pišite u komentare, nemojte da niste pisali i to je to. Evo za kraj još jednom. Opa, to je to, doviđenja.